Asnong iba penyanyi ni kesingalang orang ba abang lagi tu lakam Islam ya ki nogram juga Asnong baro ki bala alat ini bagi penakam ya kali jaga ni fo madan lindo iba syamberlang renja iba join secretary juga parti iba lu kertong ubah parti ke ibit mansai nagani kalangkadan langkadan constituency conciliators team iba president juga women's wing Dr. Pohon dengan Dr. Rani belum boleh dinoelam long kami parti bahkan tanah ini kita tak lagi kita kita mau mereka pol pemerintah kali meeting ke basau kita kali sing dan semua meeting sebab nongkrong tenang terkadang kita kerja menjadi ekspor tenang lah kan dah mau beli seisi empat oblaga oblaker oblari oblak semari kecingin kerja oblaknya lagi cimai kensau lagi cipang sistem baru belakang kuih kerja nanti kerja kau parti berkumni gila pandai cila kau kerja banyak kedua yang kita jumpa paradok kita para Islam kita para kher kita para mer kita banyak selok nafta kita melanggar salam kali bekerja meriu bat keciri bat kesinsyal kerana hanya kepor ke pemerintah nasyukur apa namanya bintang kami kumpul hitip bagi voice of the people party kali ke parti kepada kena atam hakarta penban kalau long ke parti ke bapaunan tam hari ke celah bercabar pada celah keji bamtip ya ke parti pra dewa rupat ba hari ke ri ulatip ya ke parti pra ulatip ya ke nongrim gajmi ulatip ya ke thong gajmi ulatip ya ke nongiram kundung ilong denmar ke takadau ngelayo ya ke jikashan ke baklain ba na kipat ba bat ya ke tol penpau pertai hakane ke election MP hari bagi job hadu life party ki constituency nak life secretary ki constituency berkembang juang balad ini ke MP election kan jinla day ke MLA election ke parti pra kan jinla sesam marui ke ni ke celak ke nilai ada sambutan tambah ke sista kinong vote ke berjit ya ke voice of the people party tebat saya nomor kita tahu kini ki parti baru kita nak ni ke celak kira pekemang ya ke voice of the people party kira persamaan waktu lah kelinci kumno banten paino ini upaya nak membuat ya ke voice of the people party banten dua jisnya harus upaya ya ke voice of the people party oh mereka jelas persang bansai kita ki political propaganda lani ki kubur top ki kubur lame banyak lambaklano ya upaya nak membuat ya ke voice of the people party bila ini ki kerja tayo kila cik kenang hari ini tayo ki bekot jong election banwan jong election nomor beri bagi kita dan bosu balik dan pensyai pada kita ya kita kami syukur di jongki kita say mentai video link kat lagi kita tang siposekan katsankan ban bentuk dia yang aku presiden jong parti ban bentuk jingshanya mereka kemangadan banong tolong kumbalong Inilah apa pensyai yang kawai pagawai kaji persang jogini pengento. Mereka kecui kipada tolong dibasar. Wat yang kecingkaren kejengah parok kawai. Orang sekarang ini sipo hatan segan. Wat bisnes rotu kaya kubur kepada kawan keren yang kecas penriu. Namar kata raflei bagadan kaji persang kawai syurkai nagalian jogi waipat kiseng sang pertai. Ngalak kalong kaji sando. Ngalak kalong usoprung. Tangmar bang jeng bangkeren persya ya ke pamsak tangmar bang jeng bangkeren persya ya cinduk tangmar bang jeng bangkeren persya ya jile apor tangmar bang jeng bangkeren persya ya jile seliang kemat pai babi kasong habi kipat tak kumlu ki perkat nilai sekipat tak hadin dengan seng ya ke parti tangmar bang Islam tam mentah nilai sangkat ni pulpor ban net siki pata ban ikai ban pensoto ban pensat ban pensyampang ban penslur ban tuang ki pata kita scam haga cimut ke jeput ban ikai ki pata bagi tip bagi ai ke bagi lek kalau ke bagi kata kade ke jahat denti ke ji nomor ke politics ke ji kade ke berkentang kade ke sandur ke jogle bagandan ke sinsyar ke kadar ubai ukwa ke sinsyar ke kadar kepala jaga bangsa kamalaj nagajile silang kemat kamalaj nagajin pengendang ni gajin bisa kabakoj nei pi ini juga parti kumno kilom
Habang ingin tani kayo pata, kiyang mangilitan kanto iki. Oh, ka parti DPP, kabasno ko, kabasno hak, kabasno piyang tangaliti. Oh, to ardan lite, so piyang tangaliti. Yin kren ni chikim basimet nila kan tuwag nila kan juna, nang ikren ni kan nongrip. Ni ong baga jela mikhalya, kabari ka jela, kabari ublay kerku, kabari malong ka jela, kabari ruspa, kabari malong ka jela, kabari yang ada cuci kijak, ndai minta kalau kelalong ka jela, kabari cuktam. Ya kata amdai berkeren lagi, kapatai kat Sarkar India, lingba katakan Niti Ayub, baga sor jela mikhalya, kalau kelalong ka jela, kabari cuktam. Kamdai tangata, kalau kelalong ka jela, kabari kiram, kabari kiram. Kata mengingat ng mati ka jinjuk. Kata ka jinjuk kala ng kiyo wakali ka jela ka jinjuk. Chief Minister jungi. Ubari na ka seng NPP. Kabayalam ni ka Sarkar. Hagani ka kunhun MDA. Ulat kalalong Chief Minister ubari paktam agar India. Ulong aga thotcho di sipongmat ki Chief Minister ki berus paktam agar India. Atau kamlong begini keren kata? Atau kamlong begini tu ini basu pada berutip ni kita ngilang duk kita ngilang sinsar kalau ruspa kari kalau kiram shano kalau yang kejongi kini ki science ki warning ki jimaham yang chatriu kari ke kambam jiban lechi ki pada banyak tu yang kata jisha yang chatriu lalu kari kalau ruspa lagi lagi dalam sinsar ki kalau trehe ngilang kiu hakik kamai ki kaji kanjau ka hak kala kain ka kai ka pateng kala kain yang keim, ke kamri jingri keim, ke kontrak ni jalan boro-boro. Oh, berbisnis ada urus pak utau nong hikmat tu. Andre yo kam kontrak lagi pada sendak buru minister. Oh, emang ini? Denem ni. Kita cutrai kam kontrak tanggal makin dan negara ibu. Emang ini minister. Kila ria mata tangga bilu kita asyuk. Kepisah masa. Tekum dulu minum keren ni kita kisah. Nak tahu ni lek banten sayo papa. Kata nak yang jongkiri kile tangkum dulu banten thok pria yo papa. Dia nomor kata orang ikut dan kintu yo papa. Bawa long papa bawa sap, bawa sen, bawa sempang, bawa slur. Batu, waklar bidang don dia kecil ada dia. Ni sudah banten tu tangga dia. Waklar bidang kecil ada dia. Pimpak sola ban syariah yang ni. Dari tanggui wakpat kentai kat 4%. Bila ada persen dia, yang ini kisah baru. Lagalong ke Kongres nggak ada baik, lagalong ke NPP nggak ada baik, lagalong ke Unity HSPP kalau jangan baik jaga Sarkar. Kalau dia kepor dengan alat lo, mereka parti ke bertemai. Lalu pak uskan kawan ke Jigla, balar ke Jigla kawan kamdei nam ta jungi, kadei nam ta jauh pak nong song, pada takkan dia berjalan ke sini. Kali ini ke election MDC. Kami ke election Emily. Mereka nukiwan nyelap election. Jie Punjab Yaudi. Ukertong ujungi. Lalu Punjab. Oh, ulong ke Ciki. Bantentu dia ke Roy Kepak. Katakan dia ke Kamram juga District Council. Katakan dia ke Kamram juga District Council. Ke Roy Kepak dia ke Kamram juga Sarkar juga. Namarta omne isu banten yo pata hagi ni si nak apa ni tu lingkot ya ke jiat lenti lain kata political history ke jong chat beruji kajian lenti ke jungi haga sensor ke kara latif ke gari khasi change aku kari ke live post kara to mai kadang ke sensor in ke sensor toloi lingdo wahadar batkum ta chat Henry ki pharengal wan ba chop mano iki hima khasi Kira cakmaru ia kali India, siapa ia kali kalau kau berjon kami di, bapin pelik cuma dia kali cincin, kenapa video kami penting lem magi way, ia kali kajian denti jadi kau kajian beliau agar siapa kata. Kita hari ini lawan cakma yang hima khasi, kira cakma ia kali India, kira siapa ia kali India, bat kumju ia kali hima khasi. Kapor kalau yang, kapor kalau turun, kali India kajian, banyak persya yang Sarkar bilang. Bantawano naga Sarkar bilang begini mempunyai duit no ya dari India. Kumju kita kena dalam di sini kena simpan balang agar kita ciri persya ya ke Sarkar bilang. Hari ini ciri kita berjur bon senam. Ke Sarkar bilang tahapan air lanjut no ya dari India. Bagi senam katakan dari Pak Tokyo. Maka Sarkar bilang kalau pelat duit ya dari India.
Kini kinongaram juga India, masnyo ayat kelayu, kinawan kiu sikini gilung, kicongi sikini himakasi, kina penpor, panpatoi jumor, yang kita kisin, jadi himakasi begini begini soi, yang kita tulir begini sono, berkali India, bagi sim parok juga himakasi kina apa dia soi, yang kita tulir. Kila tadi dalam juga India, kila tahu kila tak dorbar. Pada setiap ada setiap pareng itu kata Constituent Assembly, banyak sandur dia ke British Inshar, dan dia ke Constitution juga India. Pada hal itu dorbar dan kiri start kiri syampang, kikau perkat kipro jadi, banyak sandur dia kata ke Constitution. Dia yang berkum kata ke po, ublay ulah seru nak cek meneriu kecil. Yang way orang ba, orang yang tip kumu ba joy, dan dia Reverend J.M. Nichols Roy. Uniru ulah yola terus kot juga tak dorbar. Apa yang kita kikau perkat kipro jadi yang kiri start kiri syampang. Banyak sandur lang dia kata ke British Inshar juga India. Uniru orang ba ukrim penen snapang aku apa pintar rung agak jemput ke jemput ke jopi. Uniru orang ba ukrim penen yang kata lap, yang kata kabu, simla pensemua kai, yang kata kabu, orang yang sahaja yang kata dorbar, nakam tajungi, kecek riu, mana tak ini riu lu baru kita hafal kecil asam, orang kumlo, mangi riu lu, kita syang haki cakar riu lu, kita hafal kecil asam, ni jondam yang kaan kita berkerpang, bagi sinsyar, daladi, yaladi, kat kerja start, berkerja suatu kerja. Nomor ni fair lagi beriu ke em haki lagi report. Ni fair berkom em, ni fair ke torture, ni fair ke tin ke puli, ni fair berkom bam, ni fair ke yang ke baik, ni fair berkom sishar, senong sishar kau, ni fair berkom bat kendo bat syap. Nangit borok ni tip berkom bat kendo cumi mo. Kadang dari kenti ke bubut kadang ke rish, ke kendo simak tengah ke bangati, kadang sepak saja. Kerikur kepada juga kur. Karirat kepada juga senong ketau, kalau nung senong uyola, bandit senayeng, ubam berjaga, harga tu berjakaran. Kita kini kerukup ini, kekerpak kasih. Ini yang mengalah mana tu kat kendai spa sampo teter. Uyo ibadan kapan penek ini kecek beriu, banyak cai ini kecek beriu. Dah an, nak dikian juga sokar asap. Apa yang sibun di persya, kata dorbar kalau peten, dia kata cinta. Balakin top, dia kata kredit ke Hendriu, lain dia kata six schedule, hak constitution lain dia kata British Inshar, Jonggeri India. Dia yang baru dia kredit ke Hendriu, lapan kaya dia kata district council. Tiga kamram juga district council tolong banyak tayli, banten scam dia kecilong kerpang ji, hak kita ke eke baru ke Bangladesh ban partai yang mana. Mereka ingin baca minta kiwan ialah election district council kiong karoi kapar kasurok katakan dia kepentar kimpak nang tambah ialah election district council tu kata kipen pak ini kiong kuno lada kadon kaan ban ailat yang kini kita pertas surok yang kini kita hek tengam bagian sensari ke jela tan riu penai laga ke syakaan ngin ailat iki ngin itu tulok baru kiong so beginang taman pertas surok dengan ong kumli ngim dan kam hadu riu penai laga ke an ke syak bagi cule eksperimen haga tak sensar ke kada tangai penai kalau biang ni bagi pendam jadai yang kebala luti yang ri bagi cak riu bagi jong penai kalau piang ngimdon kapal tu unriu penai namar kata tahu ko kipak tak nilek panikai nilek ikai kipak tak bagi suatu kai kata sen pertai kai kata ka parti namar don kibaong baga parti ke dei tangga uniform ka parti kam dei tangga uniform ka parti ke dei benar ke nongrim ke basket ka dei benar ke thong ke besar ka dei benar ke nongram ke ichai kita tangga tinggi kali, kita besar, kita syampak. Parti kami tangga uniform. Membawa dia pada parti kami tangga uniform. Oh, kalau sama dengan senang, ubah bah, ubah pariak parai, ubah dengan kejinan kejista, ubah dengan akor kebuburan. Oh, pada senang kehidup, umi isyak makanya kuning election, kesenang baru kalau yapi. Barang kalau yapi, lalu deken, ia kata orang kibri, le ayu, ia kata ke parti. Haba ubriu biang, kamu
lele umat lele nang nunong nuru. Andre la dauta uyele nakaseng NPP. Kalong tik kumbapinong. Koba konra naya kamay spa mapimo ngimpa saway mo nang yarate pibo nang yo spa nagani constituency jugi. Kadai namay kana. Namar kata-kata ngidon kam bantik ya ke parti. Kajudan kajinong uway usopot open pot ya kiso baro hakasang. Denam de. Uway usopot ula open pot ya kiso baro hakasang. Kumno uway usobha ulik penbha ya kiso pot hakasang. La. Pinamar kata-kata ulah utau kurtong ubha kano kano laudon haka kenhun haka parti ka pambay ka parti ka pengam ni ka jabreu ka pamsap lani ka bales yang matang sipor uru ulak telarong lang rogi pata. Ada yang nampak kata Indonesia. Namar kata ni haplong kipat ba kipasta. Marwai pimla balik kawan hapot district council. Marwai pimla balik kawan assembly. Kebetulan yang dalam kat merumut kebetulan kejuk kejimut kejuk kejimperkat kejuk kenungli kejuk ketong batin lek hat district council bantau ki an yang tajung. Kebetulan yang dalam life wingut kebetulan kejuk kejimut kejuk kejimperkat kejuk kenungli kejuk ketong batin lek assembly bantau an yang tajung yupai ba. Manu bansai kita kali ke parti ke bansai kita. Nama tara ko kipat ba wat bakla banong ba kapati kadai tang ke uniform but antara ya kinti kadai ke cek beruji oh kapoi ke sagata kapor bagi mi isduwe di nongalam jong kamlong su ini bengin hapsa ba ka asam ngir je ban lait no na ka asam to ngir sang no ka chiniki ban lait no na ka chela asam bangin no ya na ka chong chela ka pura kele tuliu chimut kele slop ba kele sang ya ka ta chiniki ban lait no na ka chela asam haus nem khakanai pa san pusau khakanai pa san pusau la sang ya ka ta chiniki ban no ya ka hill state lani ka ta chela ka pura kami kecil perta kelenggeri we want a full-fledged state no hill state no rest ikwa ini celah dapat pura lereng himyo ingin sungkat kena ya kelenggeri kena sempur hadu katras nem bagat sorkar India kan tak skor ya kata jengiki ya kata jeng perta badeus nem katkanai spa nyopua bagat sorkar India kalau rai bang aino hani ya celah dapat pura but onda kala ahli ni jelaga mapura kila pesuru pat haga taka kernit ke hendriu ya ka paragraf ka KRA ban pintigna bahaga jua mikhalya ndai bandan applikian ke beringkat por kabumut lala ka yetun ko ka an juga soka jula baki an juga di district council ki an juga district council ki yap baki an juga soka jula ki yap day hangi bagaton jinduna kabangiyo kum kita kinongalam juga voice of the people party baka jinduna hangi kalong ba iyo ya laga jong bejawa ngimyo party ka an kabaniya dayangi na kita ki an juga sarkar India kibami ha pa ko kom ga jumi kibami ha pa ka konsyor ga jumi kiba tuklar ka train ka ta ga jumi ndan ki an kibaniya ta Hamani ha pokok ke sarkar Assam laya dai ini dah kata kernit ke Hendriu dengan yo ini celah ke pura amla syuk pada dai ini nak ke an juga sarkar India tak kan kalau lai spotlight pusat spotlight pusat dalam bakal kapatai bala dengan jon di cia tungku hapring ki an juga sarkar India baki an juga sarkar jelah ki an juga sarkar jelah ki yak baki an juga sarkar India ki balai kami kecil hakabi kecil kena sesuatu. Nim sesuatu mengenai jualan ini kosong. Nim sesuatu. Kau ini kosong mengenai tu kerja kosong bermara leksika. Ukasi utip mana siap mara kalau kapor. Ni punya posya, ni punya dormasi, ni punya daksau. Katakan kan ukap kau bagi jual le akor bilang kena. Andai mentang
Emra Pima Asu kalau terikam kean juga sorkar India kata Wildlife Protection Act. Lalu wan bisa nyinyir juga Pima berpeniak yang berkembang bagi pentai. Saya kata nak keberita. Iki meraklam. Lalu tuan berkembang besar bapak peniak beri mobile bersosial pelat YouTube pincakan. Kini kian juga sorkar India. Kami ingin county mau di motion. Tidak yang minta tansen kami ketukaan pada penjari daga kipos insya distrik bandai syukur penyedur masih kalong behan katu kami kaan juga sorkar celah kami kaan juga sorkar India. Dari nomor kata-kata orang itu kami kaan beneda minta kiong kinyarapkan nyapi bapinyo penyedur masih nomor baca election. Siti kini sam miki try parmau bagi beteri parmau namar ki smutu bakimla banjeng ki habat cuput ya ke an juga sorkar India kini ki an the Wildlife Protection Act, the Forest Conservation Act, the Bakang Manpomding Manpomsi, the Mines and Minerals Act, juga sorkar India kimla berpereka mandagalan pada Mizoram nriki tray lakilu hangi bamdon ke an beneda. Anda mengingat dan kami artikel kalau Spanyol kue, kumpul naga kio oleh Spanyol kue kini zu kio oleh Spanyol kue ji, kio lagawan kini ai, oh kin pentoji kita orang senang, kin pendokan, tidak yang seperti nama hati ke politik kariban top, ban syukur. Oh kikran negeri kerensan, hatu abang siap ulas kau tak, waduh perlu ulas kau leran, bisa ia slow mau pergi traislong, pitip hawai wakren. Oh keren tu telatip lupahi, kaji selak kepala-palat, uban apa tumpit, dalam dia waduh perlu orang teme malah syukuran palatnya, politik teme, kata kadai ke politik, bantok kadai ke politik. Manpin kami kadai ke politik, menyelam negara kadai ke politik. Ni tiang, yang iwan rai kan nong rimplay ke politik, ke berkut, ke bersuah om mantok. Ni kai upai tak untuk ialah kejongkak pon. Nasib pengenal upai tak. Nuksa ngelalai biang lepok nong kendri. Kinong song nong kendri. Kimla berculik upai tak. Sekitar terikam juga sorkar. Sa PWD balipan suruk. Sa PHE balipan umbam umdi. Sa MECL balipan boarding elektrik. Sa Police Department balipan jiada. Kimla menempor upai tak. Nang tarang ini aku menurut. Oh, ni belum dapat dorbar senang. Akan teh macam ni song dorbar. Ni keren nanti kapit kapiang juga senang bertau. Lesi lah benar senang di bawah song dorbar di teh. Ledan senang di song lang pakai teh senang. Kumkinong senang. Tanpa song dorbar do nong senang. Banyak tay bagi beliau cuma ingin lihat kumno yang senang macam ni. Oh keroy kapal, kesong suk kesong senang, kecil kecil layak keren nak kata dorbar. Oh topi ini lihat kumno ini jet nak bikin nong alam senang. Bagian leceh kita terkam sokan. Ni jet lang bas senang, ni jet sekretari senang, ni tung ke komiti senang. Ka komiti senang kamlah menong halor coba dorbar senang. Kamu malah tung sokan senang, rang bas senang, malah berjudi nak ikan kau senang, keren bejitik. Coba dorbar senang, keren rai lang donong senang paru. Katakan ikan sensar, katmei juga sensar kata. Kaju, ni jet MDC bagian leceh district council, ni jet MLA bagian leceh Shatai Sport Assembly. Nam tawan syakriyo pat juga senang makan constituency. Ndek eka baca mata. Nalik keleng-keleng. Pak bagi ai ba, telu MLA berngam tadi ni. Oh benar tu mo. Wong nak mencap lu kandidat cuma printer kong. Kumo kata halah belum. Habayo tahu miliki di lupa tak. Nombor 96. Wan bertan berman ni di Pak. Lalu Pak orang ting mungkin lagi jing berngam. Udah Pak orang siapa yang merau mungkin jing berkecil. Dengi yang lalu Pak Ustaz orang Arif, ya biru yang cik menginap tak sampai di Islam. Piwan tuklar lima pian nungan cik dan disi nungan cik dan beli. Kasong hangi Pak Tak, kasong hanga menungan tuklar. Biru sahaja Islam yang ibret biru. Tahu di Pak Ustaz. Tahu di Pak Ustaz bagi ikut orang ini berhikai. Untuk Pak Wati.
Undai pada wan snoto, undan Emily, undan Rangga Snong, balapan penduduk yang skim kepada sorkar India kai. PMY, kini skim kepada sorkar India bang Shana ini betul. Penyok mereka kriye, penyok boarding elektrik malah kriye. Kami ke skim kepada sorkar jelah. Lalu don kita penen kambakla, ni joru MP menta, nindra seka sorkar India, laban syakem bat obsar bat nomor ke penen kambakla. Ini kan snoto, wamli orang sulit cuma, kita penen kambakla ya kapor. Tiga lihat ini, kita penceram ya kesamai terekam, jangka district council Shisnam, balai nomor penting pelat, yang perat. Kimut Shisnam hadian untuk perawat eta, upra unang rehem, upat bah mentau lesat. Oh, ini existential. Apa ini kenapa election MP ini kelingkai? Kinong yalam nang kebat minister pada Amerika yang, wan sejentia. Election ini kau kata krem pisa, krem kiat, krem ca, krem do, krem trikam. Dalam dia tepur upat bau pencopot baru new teli ki konstituensi ini dah cop dan buram. Upat bau snow leran, uang ari snow bangi selipam ca bagi ukon di tiap iman. So selipan kiat, selipan pisa. Mentah kiong la tri kecing kerja kecing hikai upra. Dah kedur kom tri kita kecing hikai upra. Pinong kedur kom baru buat tu hikum kini kipor lajan Christmas, lajan New Year, lajan ka election lebih. Kumno tak boleh lalu bete. Mentah tang silak dunar 4 lut. Mendanuan pan pisasyu ni banahi for election kumniru kata kal air serum sineng tu pat bau boong lada ai pisasyu bet kaput tahu pura semua pendan upat bau la sa penbe lagi paut lagi senam mentah kalade kapali bau pat bau la penbe kat sa bangalet ngayo snow yakini kiseng he spa ki boong te tipsu uni puan sa ang ni tipu de jongi ne de jongu chu Upamani elektrik himno suban kam. Lamar Uni Barat, lama NPP hakakot tamo mensem tahu pra susah hakakot. Lama susah. Lamar pai bawang kade sekapali jungi bangin pendek tu babiong. Pendek ini melakasan senam. Ngin pendek sama ni menta. Hikmat syat ngin wan, hi albam ngin wan. Kali hilat sama kabuat hakendong alpra. Aku sautrek Voice of the People Party kan grup yang baru sejar apa district council. Pakai JDC, pakai JDC, Nomor kata kau, kani kampanye kebukut. Majuang bagi cincap bagi ke MP election kampanye kebukut kani tangga cincang. Kecincap bagi ke MDC kanum partai kebukut kani tangga cincang skam dikatakan nongrim ke legit nadu ke MP election. Odang kibaong bagi cincap bagi ya ke MP kani ke cincap ke quarter final. Kian balan ke PPP ke job ke MDC. Oh, kalau job ke semi final. Balan ke job ke semi final, kalau job sub ke final. Kadang kita jemput song nombrim, kita jemput mundur, kau song ni. Kita job ke quarter final kepada ke MP. Lalu kita job saya kepada ke semi final. Henry, lalu kita melakukan job ke final kepada ke Emily. Kita melakukan 4, kita melakukan yot, ya ke kop coba cincok. Kita melakukan raih ke kop coba cincok. Kamnan jemput menjawab ke quarter final ke MP election. Kamnan jemput menjawab ke semi final kepada ke MDC election. Lalu kita job ya ke final kepada ke Emily. Ila job ke MP election ini menjawab ke MDC, bagi dia menjawab ke Emily. Kenapa ini orang raih ke top, bagi patu lekam joga sosial ke kadar. Minta lagi kita tak minta ke zaman suatu plan. Laring ini mentang itu ni afterlife spa ni kui ni lapan pinjamai bahaya ke culture. Siapa South India, siapa jari India, haba ke sorkar ke Supreme Court, ni dah ke sorkar ke Supreme Court sunon, ke kang menpilih kai ke tu ke jumpen mereka masih, ke jingit tung je ke masih, mereka tung tak, kiong ke masih yang besar, upat bau mi berapa je selawang waktu tak ini ke culture jingit sengap. Kesorkan dia kapan tahu dengan lakam di kunuban peniak yang kata hukum joko Supreme Court. Ni yang ni, kasapai ke pora no ipi. Wak kalian ni am tenwai lu kan sedu lemar beli emio show peniak siar.
Country kam kini kaan juga sorkam ya. Mendon melaban kang. Lenda day na kaan. Minta ka sorkar kalaban lek lientai kasyong iki obsar to na ini shek me minta sipot. Ndai hadir masjid collection lada don menunggu berujur sorkar bangsi kin song lek kumno kaan juga sorkar India ngimlali ai. Na tarang yong ladong nagaw yo ay kataga chingada ladong miso yo bay ngim yo ngini kon lagi dan benangaram kibasur ngini alam mangi ay be kanya tawa de banya tama wat pensniu kamaria ay be kan ko mem ji kalong ko mangi lay balong ngin long ko mangi long nginam snap pikam kamingi ndewet kemi patba kaji to ay ngi gineram ndey pala voice of the people party na market katao kakwa ban pinsutu yeki patba kakwa ban pinsutu yeki patba bagi day ban sutu banum sha elam bakla na market katao ke ek bagi ni don kam ban sutu ni le sigi patba ni kai ni krani jong ba shem ni krani kini boro kibon ban ni go pira jiet ke kam ban shakli patba ka day ka kam ka ba pihapan len ialah kecoba cingin hakte pren yang hapan sacrifice kalau kikun hadir upat tak hakmat kaying kesem hadir kari hakmat ka konsum kata kali kam syakli pata hendai utau nawam jong ni ke celaju deputy chief sarwang kumno tasane ka tengam yang hawa ko ijai tumri choyalati choyala lok kikun dikti saya jaga tumri kamu panggil ajab MLA ni dia ben kamai spak choyalati kau ni choyalati hasar lai sautuli dia terkas sesabai dia padu yang suas saya sakri pak dawan kipat pak bapang saya san spak sahaja dawan ki baduna bai kak flash san spak sahaja kata kali ke sakri pak jongki ni yang kata kam dek sakri pak ngin penting ni kali ke jingkit ke bakhya jong pak haka kot ka khia haka pang sitam haka puli ka dangli minta minister tang supang jeng shuttle hi lali ka flight Mansil pang shuttle hi lali bai namar baki caka sumarang ni kimbiang Mangi bandan by flag ni lelak kumno kot hasibil. Namar kita kata ngindang sa pendrit. Ko kipat babi. Ka voice of the people party kakwa. Ban keli. Ban pendang iki cakap sumar. Ngai dia, ngai mu ubai, ban tuai ban yo ega kot kakya. Namar la yo ega jingpang ngam ngasutruk ngalakun hasibil. Ramdan lahat panit sabar nangka. Ayu ublay babai ke kot kya ka kamet ka pha ka kot ka kya ublay i ke tonol ngamong bagi ki pri ke piang lut narong sidong ni ton ki jidu nah nei tangoi ni terang ban kentiu ban penkhai ya ke chat bedeu ke ji sakanu ni tang mat nang ni sikmat ki jin pinwet ha ke kamai ke ka ji ke ju kharletor kanu sila man pun kre kharletor wan tuklar na Punjab wan tuklar nang linaltai da ukhal ubasong bian utawa naga sarkar beriban pendiam shwa ke Jakarta lem guntang ngammi ki jule untai ki khasi ji ayam autos aila mangandwa Jakarta kentang mai dapang namar kita kadau ko ki pat babi ni haplong ki pat ba ki basta Kacumi juga voice of the people party. Kalau menami sini kipat ba, ban pensuri kipat ba, ban pensutu kipat ba. Bagaimana kita start? Apa pipi start? Penang ban bisar wat yang ini. Penang ban bisar. Namar kita kadau ngikwa banyetu ipi. Bangi ilek keleng-keleng, ban pensai, ban pensu. Nagata dau la penong sok pedung ubah arden ula kalong keting sendok. Kiri kiala election nadu sedang adu kut tanyu ya tengam kamu tahu ba arden sedang du ba arden tengkut du ba arden imat dati amin mi du uni arden wangi mantap
Kini itu dia nanti leciyeng sibet dia tang sau sa tentang ngalabun ngalasala kira step kami sibuk nomor ni dan mi mantap ya no banyalampak lah ya no nama tahu kipat tapi niwan nam tahu ni potong muju ubah i haga perkat keperdan pada badan kemensin bagi dia terus mak pada wanra yang cincala haga ni kali ni kecela ni kaya kalau abang kecela ke beruspa kalau abang kecela ke yang lagi jadi kita lalu kadang kecil sinsar apa dia dari nomor batu ko kecil sinsar kadang kecil mak apa ini mentang ni dan dia boleh kaan ke bayata ini ya ke kendo ke siap kaan jadi hit kendo ke bangim syak ikan awai bantai kendo dari kadang kecil mak kumpulan ta nama bagi pet yang ke sorkar MD ke persiapan sampeliu kapala ban ala ye ki nongwei bagi yo jaga ni kion ra kata Indus Meghalaya Authority kabumut ban ai jaga ban khot ye kita ki nongwan sengkam ban ai jaga iki ne ki suhu kan be ti persya ka bejus ngamar retin begini kira apa keren bagi sorkar India pet ni ko ban ra ke nong sengkam sengjam Meghalaya andre kadon ketika an nyimla ban ai jaga mata ki thau ko useki kamtom ni PPP menta obesyupun kumarek thau na mahida ka an tu bagan yak no ketika an kadon ke jima ko ki pat babe kai ke bagi ek ILP kipas resolution apa assembly katu ka ditang ka jimpen kami ngala dan ong lupa wajib kita video ke malam maham ye ke sen balang ba wangi ye ke jimpen be juga sorkar kanum pollution no katu ka resolution ka ditang ka put pen kami banyak ye ke jikit ke juga sorkar India kira semua itu ke sorkar India bakin wengno ye ke kentin kasih janji na kata ka an Bengal Eastern Frontier Regulation lani kata ka ILP yo ada weng ke masuk ke sorkar jalapan tutrikan Manipur Kelantan gaya kata mengi kebeladan itu no bakin buat menteri kamu ya ke ILP minta tawarai useng barang rujuk hisu no habang balas lapas resolution ke assembly oh kipat babi selong ke bama dan kita kerana butuh lapun ki muda anu rasa syukur jiki jengi kemuda kalau bang kebecok lem dan ke muslim dia bala muslim ke ai baca mata ka sorkar mata bagam ko aban simi ke jiki ke ka ko aban wai tak jadi jiki to kalau ai no ya kan ni ka kam se district council menta selain hak yo NOC na district council selain hak panyo ya kata ka NOC na district council pihak le kita ke berkhot menta linear yang kita bang mau ngapain itu tapi linear apa kiong ki kani ka sorkar MDA ka seng NPP menta lala aban weng ia kata ka jinge MP ba menta le kham so sat kolam oh ngala de bong ni dei ban sumare ka jipang dei ban sipen kere hospital yunong pang sipen kere ata kita ka sumar ka ka jipang ban sumar tolong hi dei lem dei ne sipen kere ata kita ka sumar ka ka jipang ban sumar dan kamban sumar rele kuno kile penbit pak bak lapiang larang niwan ngitip kuno gile ya kata ka building bylaws ngitip kuno bande upat ba umde ban jejar upat ba umde ban lupisa upat ba umde ban sosa nemona karu ka treta muda ba upat ba no kanni kan gere bagi ne banyo rei ke shong nama aku kipat babi katon kami ni bagi syak sitom kita kipat ba katras nem kita syak sitom bikin ngalam hadu pengedio ya kan dia jela ka pura upat ba amlah ban syak sitom bagi ke Police of the People Party taman talai sinam duna bagi nio benora ke jingla namar kata ni hapan smoto kani pilih mo kami pilih kalau don kami ini pengen perkat semai bahkan ini election MC ke don tamha kita orang baik kita jayu ni ke election MC lalu PPP ucap berarti niru ini langgar PPP banwan rak ke sosial ke kanan ke bekoi nak terau ke seng NPP ke dalam mayak ke di Natai kita sini bersah malam kami kita banyak orang ke PPP yang kebon batanta pensei ya ke sosial ke kanan oh don kita orang tahu arden we tengah-tengah mule ayu oh mule ayu lalam dei nu arden munde bangako katal ada tiir ni yang mengnit
Ngalek jadu benda mentokit kata nem beranawan thai ngasing kita koro hakikot kepori batas sokar ubah lapang atau kepor kabidan lang makini kita mentaru kita dengan NPP kita hapan persange all ada pun persange on my dead body halo kami tiap cuma mari pun dari banyak apa nama saya Ikram lagi, kesorkar mentah kapan tahu, ya expert committee, banten back mai, ya bahasung kam. Ikram lagi, ya syakran arspa aku ikan tak resep. Tampai mana syakran, nam lagi kimi kikon, tangar siru kadang nembam, bagi devi. Syakran na tangar siru, ngakrai ikan no te, hakan dong te. Kapten sana kan ini kemen kapal tu ni tolong dah kapal. Yo open man. Arfa arfui kita ni pengkau ya kesoka. Ngemla dengan CM Borders Council. Bapak tak nong rek umat tu. Mendaya kapal jangan apa tu kau kilo. Namar kata-kata. Namdai ubri ubqa banput ronsing. Ndai kini kibri kismotu. Balaru wanu ni PPP onle bet ya ke ek bani yang beri-beri ini, ngimpo apa kulah ni kepeneng ni kekilo. Mereka beri-beri ini, yang kepengilah beri ini, yang kepengilah ni pekat kuno, beri ini kan. Kalau jenis tu cuma nginum pial, yang pai tam ni berpentami, yang pai tak kumbalong kini, minta kini kipentami. Oh, kiperngem, dama berpentami sekaperngem, dari minta kumbalong. Kali-kali meeting kapasal, kepengilah akan tolong, bangada senuhut. Kemensim, nadu kemiting kepada kong ladang, kemiting kepada orang ada pok YJ, kepala yang pok mau cerong, patba utus mana, kali-kali kebasal tentang ini sekoi kebasan. Ngem haj nama pengikran sisa, maka jatuh kan seluruh nama kerbor kesyong api, para kata kesini hepot. What number sing yang election? Ikut kena jatuh, syarikat jatuh. Kembali upnar uboy war, ulingam umuliang unang try ini kau yang jatuh. Menjudan berkemau yang umuliang unang try kita kisoram. Ni orang kembali upnar war, ulingam. Kisno tu nak mata, ni orang kau yang jatuh. Ni kau yang jatuh berkemau ada kemat kejauhan. Maka tak ada ketimeng kejauhan. Kacau betul kasih suara dengan orang yang bersama. Kalau tik diublay, kalau itu diublay, kalau money play. Kalau kacau betul kau pendam yang diublay. Ni kau apa kacau betul thai diublay. Ni pendam kalau ublay ni malah akan tahu thai kau kipas apa ye. Ni don bor apa ni? Ni malah apa ni? Dah bagi share ublay kikap jauh keluar. Minta kini cikgu bicara dalam bor ni kita palong Kristen jauh tip. Kebiasaan kini kesan Kristen, saya terhijau Kristen. Kita palong Kristen ni rasa konyol ni. Lagi kita cakap pun Katolik, kita kami isi juga Katolik. Baru orang wah, orang ini Barden dengan ini kita orang tu yang isi itu Barden. Orang boleh, orang isi ini Katolik orang. Bapeli kisah alam bangla. Orang lagi kita cakap pun Presbyterian, kita orang KBBP kita semua nak cakap palang Presbyterian. Ni PJP, ada orang palang Firdaus Kristen ni. PJP kum kecek riu, kum kidok Islam, kiparker, kiparmer. Pimut ni kita orang PPP lagi ya, dan ni serok long keri, lagi nak pemensau. Kita kita orang Kristen. Beda nak orang lagi. Ini tak kita lagi nak apa buat ni? Kita kini kita beri kita tahu. Ni keren dah ke besar. Kepada satu people party kini ke parti kepuram yang baru kita cingit baru kita kena palang. Kita palang Kristen dia tiket nak parti sini beri fundam di sini. Kita nak palang Unitarian dia, kita nak palang Katolik dia, kita nak palang Presbyterian dia, kita nak palang kita bapa dia. Kata kami kita tahu kita kalau palang tidak. Ni tu bagai ciri kita jangan boleh kalau silat. Ngan apa yang baru yang akhir ke sini. Agak sini bisa. Ngamla teman kau kalau kau mengaji ni yang orang mengaji tu bisa boleh. Ngamla baru apa ni? Kakun ni cile kisah. Nama kita ni agak cile kita boleh silat. Nama kita boleh pun bisa jauh beriu. Yang cile kita kakun kata hukum ke bola po. Nama kita aku kipat tak yang hapat semua tu. Kita ni kicing persiang. Oh, ada nulia boleh masniu dia. Kepo kena hadukan syar boleh wasniu.
ngawan ang kisi sa mga sundot uwi urang ba ang teman ba udawan man ikenduk kananya udah badan mensyawai hilsir orang ada terang man ikenduk ya pi ngan bot kini ke asli meeting jompi namar bang i dei standan galiti wong tanpa don ki ba ong ibi video beri basmiu wong ngaru mencur video beri basmiu naru beri basmiu na dokon adam doang ubri olas dia lupa na dokon adam tamatan goy kapartiu pa arden te kapahak oh soyo mensi Kimkut mentakim pun tang menong pa arden basmiu mentali ki ong sudah basmiu beriu ngangong ngatip dan kaman batay ngangam dew babahabriyo ngatip nakata ngakem jit penik aklim menlok aktor masih jit bersekripai ba lalu jom pun boring aban aklim rungan ong ay ngan aggang kenang memasuk peto aktor yang kelalendang kita jadi kinia kim dan suo kinia orang ba la sukar wet kram nomrem kau kipai ba kan nomrem ko sige kalau baruan rai ka sisa ka kanal ka bukod kan nomrem ko sige kalau bagi me penye ka haklong try ban penne ka jirong kerpang bagi kini baro kikam di bangile ni de yo pale laju kari ka culture ni ya ka culture ni yenom pedo oh menta jak sijak pa Semua kembang ala ong bab nak ajak kepano ngawang tangani hawo pau ni ukasi kakli dari kasi lari sinjak ni ukpane ni kakli kini kasi pemla apa nombor kini kasi menta kira tangkat saya kata haru tang bunsin ke tang tengi dikonang menta kata haru kita kabamut rum hari kasi pitang syok tangjat pitang syok tengah kasih kali kaan jadi dikendor luka masuk bankang ini katrin laisen luka masuk bankang ini kapiniri luka mak ya lain kila ceri kasih dapin dem kasih lu pila bantang dat kasih kata kali kecing apa kata kali kecing sarong jom ini kebabat ini isi harus tahu kapiniri kata kecing pernah kau kipai tapi nihap ban semutu kadon kecima oh kia keren dustur kia keren riti dustur kaba kakai kepateng mentah keren dan jengkang kan mentoyu kata katering laisen pi ikut kumur pi haki social media mentah kilek kini melek cek laisen oh mentah ke laisen gamdan sawan lasyai dalik lasyai lasyong nak kekasi utang aja lah. Lagi itu har hangno lesen, tato lesen jangan. Oh kata tekapian wah. Namar kata bakum unaram ngampat juang sisindo batang ni senjak dokpa. Ngang syok topi yang dilek tebriu tebleng. Ini ya tengah yang ikon yang lepha. Yang sensyari yang gesem. Nganda so temati kita kisah terang kita ong ko asyik jat syaladi kasok sat taap kun kalok tak arbentar so sat ngomong tau cek pa ngara dan kam kalau penap sentar wana apa dan kam dengan ini neko abang lam ne balai cecak cekong nomor boleh lecah tai rupanya okon pada cecak cekong jiwe lecah tai rupanya okon lecah tai rupanya okon mana gajak cekong jiwe melele culik lecah tai rupanya okon lada deh cecak lecong unut berculik punya okon terang-terang nomor kata-kata naik keren ya ke kapam dan jumut pada keren ni keren mana dia menonton ya pengkelacak ngawang tanggoy ngamla bang pediang bau kun kasih paka ubala kano pa kasih narak me kasih tang sinja yo pa do shu kasih kalau tayu menang berkeren kasih somo tang sinja nak kuir kasih hab patai sai ke baro ngemla balik siang mak ngakoi bagi pendek ke baro nak tak kepit kabiar juga cek dengan nomor makla nak tak kali pakai cek beliau haduh har mentah keleng-keleng dawan sini tang suruh sipang wang hangi te kiong mo
Yo kata kaju yo dut mau bro. Una tip na kelang ke pertai. Petang siyo kurim dia ke kun kadu kasi ulo ba kendo macam yo dut kadang sedang. Tapi perkat hase. Kumulungin pertanya ke cak sendiri. Dengan dia. Naik jumut. Ita ikom buat gestur iba kala penyelam ya kacak berisi ke jimasa. Kena saya nggak mentah bang bah. Kata ke songsang. Bahkan no asyik kendong bah dan bangdan ke songsang. Ngahap orang dan ke songsang dari teman ke. Piko apa nong asyik kendong ke songsang. Balik ngong mentah. Nomor dan jibong. Oh resinjak yang sumbang le kan sawan ke songsang ngong em. Kasongsang kamuan basinjak nyukpan yang kami kawan naga jimbang hikai ke jimbang pencan si sistem. Apa itu sistem dan jingma. Kali tang kata, ngong senong kendong ngalalik bundli isnong tang arjat je songkha yarum nimi tang arjat. Kabakum kini kerkom songkha la dia sol trai kilong kesang. Nehan nong kendong ki kenya ka kepo. Ki olalai ka kepo. Mun kini kepo menjadi syukade ka kepo. Kirum nimi kamlelai. Nga keren ya kajing sisa. Namar kata bat ngambon nu. Kata kajing mut dah kumipat. Kaparti ke keren pular bat kani. Kani kata ka notification. Kapati ka nyotrik jong pernah Agos Aljab Absal. Bat kani ka section ka khatsan D. Kapato ane tangjat of a non-Kasi woman married to a Kasi male who is a member of that group. Atau katakan lo apa misal? Wangan karang no kan yo cak kasih. Oh kipat ba balai dia keren dia kacak. Balai ut karang tre man simjak chaladi. Haba ka dustur jungu ka man simjak chaladi. Nama usut tang su simjak chaladi lakut kijing temu jungu ban kamai spa. Ponu yo ti cakati haga karteng dikon namar kacak takar. Kamni kacak kasih. Umyo ti ban khayi krem ka license ihap ban i kini itliu ki basam tliu ya ka chat tliu ndrai menta kini i ya ka ta ki pun khan ye ji thu ki ban pan khai ban ya ban si pun thami yo pai pa namal ta ko ki pai ba bi nawe ya ki pai ta nong song snong hagar ka por ka banta tolong ki pai pa ki basta kina ban abutin ndai ta persyang wat pa pentai masih ay luksay katong rumbay. Ngong haman ay kublay kitong kibanot man persang lingkong ya kajimbang jo katong rumbay. Laramdan kibanot man persang ya kajimbang jo katong rumbay ngamtit lang yung loot na man patong rumbay. Masipli na kaslap tok. Kabakam sma, kabakambang lagi kada sma penge. Kiwi-kiwi kita beri kong kali ya berkasi ke bayi bangsi mati ekre bama. Song agak slap sistem sma peti. Andrei habalat tip pagapang yes oh ai dos yang ai kelam jata dan amar kita tahu ngin persang bila ara digri ke pati berimparo raikot haru apopra haru baga PPP kan dalam sensar halta sabishar ini nadu apopra ngin nomwan kerpacu hadir sansnem dak kerjaan ini bisa ikam bagin tre binong em ajak berkan ala ke PPP ban sensar hangtakan warga jinsnya baca nomrit mensi habalan siya mga ayudo ki kasi ki le bahe ayudo ki he mensi urkar usdang banturam ya katu-katu ako masamadan na maupunwit talaga po mas lang siya maargan o mapila longkong ang to lapyan lop sinaman pre namarmana ito lutukro hanghe kiyong ko kipai babi persang ya ka Voice of the People Party barang ni rapor ka manta ni don hapren katma persang ka pamsa katma persang ya ka jinjuk katma ya jinepor ya ka jine sinekma dilarang mapi kibana ni pawa biko abani dan benta hari katma persang ka pamsa pada jinjuk yang ni ya ka Voice of the People Party haduk mengindah alpoi ka thong batukna jong jing persang kumgada taphiman ba masupeka phiman ba ne kasha me yatam banta nam da ki khon ki ti jui toy ne jam wa ngare ko porna na karta ki ti ibran paro wanang sini sejam ini pata edau ya ka shop jong party ini pata edau ya ka shop jong party ba kumgada jong jing kashan yori ko to musni ini sorang sini kuma ba ne pata
persya ega bangsa hagni gatma persya ya ka jingle apor hagni gatma persya ega jingdok hagni gatma persya ega jingle silang kmat ini orang kita belum soal rum sepo walam tangi non pekai ya gani gatma hamre pilau kita simbenta seram manwanra ya ke jingla nyen pelang NDC ya wa sembarang ranja nagari galakro langgadam constituency nama putin ngalik keleng-keleng oh kalau ke tombok kanit constituency lagaraban seyunu sempah semsong ukun lembat lembiang the voice of the people party apa kami percaya ke alat ignorant ke alat iki konsert ke alat iki bentuk bangi ini nomor ke sensar ke kadar kami dengan kinti jadi hespa kami dengan kinti jadi hespa hari kapor ke jopi yanu pipit bansai yanu pipit bantu kenapa nama Islam nomor kita jaga kebenaran sisi sebelum toya badi tu mobile jopi penek mobile jopi paro bani yang sini sementara jopi kita kebenaran sisi penek di mobile paro kebenaran ni kenang begini bagi kita kebenaran sisi mendeng tambah siang mendeng ke sementara penek le paro oh kenang ke kampla ke jimperta pra nanti nong kiri ke kampla hadapan dia penek itu mobile jopi paro ngangek dan mobile oh pekar internet sisa saya di mobile jopi rak sejong ini hari kalau berjumpa kalau berjumpa kata kenapa kini kecil pertama hari kini saya mobile jadi apa kini pertama lagi dari poring kata ni kini dalam jaga voice of the people party ini pertama ini rai di kiri kompetak jangan menjur bagai pertama itu penting gimana kita mobile saya wadah bat hati penilai oh susah ikhyan katakan saja mau oh kini bau pra unyo yang kesingasan kebakan bagi pada cuma orang kini kita ayat rai kita pensem bagi kesan yang bah sembarang agak apa itu kenek bansan yang siapa sih ada dua kesopa ini pertalang ada kapor kebentar bagi kita dalam jaga voice of the people party Lapor pengelola bagi komunikasi sopi, namun hampir dapat sekolah kecil yang syaitan sport nongkrong konsumsi. Semua ini